Kuba bamwe mu bashinzwe iperereza muri Repubulika y'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye batangiye kugenda bagambanira Ndayishimiye, batangaza amakuru amwe n'amwe adashobora kuba yatuma intego ze zijya mu bikorwa cyangwa se zijya ahagaragara. Ibi byakomeje guteza umwiryane ukomeye cyane hano i Burundi kubera ko imigambi imwe n'imwe iri kugenda igaragara. Aha ngaha twababwira rimwe umugambi wa mbere ubwo ibitwaro byaturukaga mu Bubiligi bikaza bikisuka mu Burundi bizanywe n'indege zikomeye cyane. Aha ngaha Ububiligi igihe bwasukaga za drone, ibi byatangajwe na bamwe mu bajenerali bibishyira hanze kubera ko bari bamaze kubona ko Jenerali Neva agiye kubashora mu ntambara cyangwa se akaba agiye kubashyira mu muriro utazima. Aravuga ati reka ibi bintu tubitangaze hakiri kare, iyi migambi tugende tuyikoma mu nkokora kugeza ubwo imigambi yabo itazigera ijya mu bikorwa. Ibi rero ni bimwe muri kugenda biteza umudugararo muri leta y'u Burundi. Aha ngaha rero turongera twinjire mu kamiza ingoma cyangwa se mu nda y'ingoma. Hano muri iyi ngoma ya Jenerali Neva ndakubwira ko haje kuboneka ubuhanuzi budasanzwe, ubuhanuzi bukomeye cyane. Ubu buhanuzi rero bwatangajwe n'uwahoze ari umugore wa Perezida Pierre Nkurunziza, Peter Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi, ngira muramuzi. Umugore we yaje gutangaza urupfu, yaje gutangaza ko yamaze kubona amayerekwa agaragaza urupfu rwa Jenerali Neva ubwo azaba ari mu matora. Yavuze ko ubwo azaba yiyamamaza mu matora ngo hazaboneka urupfu rukomeye cyane rwa Jenerali Neva, kubera ko ngo bigaragara ko n'ejo bundi atari yashyizweho nk'umuyobozi cyangwa se atari yashyizweho nk'umukandida, ahubwo atatowe, yanashyizweho mu buryo bw'igitugu, nyine mu buryo bwo kuba yabishyirwaho mu buryo bwo gutera ubwoba. N'ejo bundi igihe batangazaga ko batakimushyize mu bakandida bazaba bitabira amatora mu minsi iri imbere. Ibi ngibi nabyo mu 2028 ngira ngo nibwo bazaba binjira mu matora. Icyo gihe nabwo akimara kubyumva ejo bundi muri iki cyumweru gishize, byarangiye abateye ubwoba kuko buriya Jenerali Neva benshi baramutinya kurya yavuze bose bahita bakangarana, bahise bamwemeza rero nk'umukandida uzitabira amatora. Ibi rero byatumye ngo hagaragara amayerekwa kuri uyu mugore wahoze ari wa Peter Nkurunziza. Aravuga ngo namaze kuniyerekwa ko Jenerali Neva ashobora kuzipfira cyangwa se akitaba Imana mu gihe azaba yinjiye mu matora ataha. Ibi rero turaza gukomeza kubisobanura cyangwa se nkubwira byinshi ku byerekeranye n'amakuru ari kubarizwa hakurya muri Repubulika y'u Burundi. Ibintu biri kugenda bifata indi ntera, intambara yakomeje gututumba ku mipaka y'u Rwanda. Aha ngaha ni nyuma y'uko ejo bundi abantu bafashwe bakarasigwa ku mipaka y'u Burundi, hakurya rwose abari baturutse hakuno mu Rwanda baje gushora ibicuruzwa byabo mu Rwanda, ngo uhagarariye igipolisi yarafashe abantu arabarasa, abanza kurasa abantu batatu. Amaze kubarasa abantu barahurura baritotoba bati ibi ni ibiki, muratumaze muratwishe. Nuko ngo arongera agenda azana undi nawe ahita amurasira imbere ye, avuga ko ahubwo agiye no kuzana undi nawe agahita amurasa. Ati ntidushaka abantu binjira mu Rwanda, dushaka abantu bakorana n'Abanyarwanda. Ati umuntu wese tuzabona ukorana n'u Rwanda tuzamuhitana. Ibi rero bikomeje kugenda biteza ikibazo kigiye gikomeye cyane hakurya muri Repubulika y'u Burundi, kubera ko umwiryane uri kugenda uba mwinshi, abaturage ntibari kwiyumvamo ubuyobozi. Bari kuvuga ati mugiye kudusukaho umuriro, mugiye kudushora mu ntambara, kandi intambara idafite igisobanuro. Ibi rero byakomeje kugenda bifata indi ntera. U Burundi na Uganda biri kurebana bite? Ibintu byakaze. U Burundi na Uganda batangiye kurebana ingwe. Jenerali Muhoozi yatangiye guhekenya iryinyo, ngira ngo muramuzi nk'umugabo muremure kandi w'igihaganya, wa mugabo utangira kuvuga bose bagahita bacecekera icyarimwe. Uyu mugabo rero Jenerali Muhoozi Kainerugaba yamaze gutangaza amakuru yaturutse mu butasi bw'uko hari FDLR bamaze gufata, bamaze kubafata babasangana imikebe irimo ibyo kurya. Nyine hari bya bikombe by'amagereni biba birimo ibyo kurya, basanga byanditseho FNDD. Urumva rero biragaragara ko ari byo hakurya y'i Burundi. Rero kuba byamaze kugaragara ko ibyo byaturutse i Burundi, bari kuvuga ati niba mufashe inyeshyamba za FDLR mukazifasha mukaziha ibyo kurya, izi nyeshyamba mukaziha ibyo kurya zikaza zikadushimutira abantu, zikaba ziri gutera Uganda, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Atangira gutanga agasopi ikomeye cyane kuri aba Barundi, kuri aba badede, avuga ati abo twafashe twamaze kumenya ko mufitanye imikoranire ndetse ya hafi.
Abarundi rero ntibakomeje kuba babyemera kubera ko bari kuvuga ngo birashoboka ko ibyo byaba byaraturutse mu bari gushaka kubagirira nabi kubera ko ngo hari ibyo batakaje cyane mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo barwanaga na M23 bati ibyo twatakaje ibyo twabuze wasanga ari byo byifashishijwe n'aba bagizi ba nabi kugira ngo badusige icyasha badushyireho icyaha cyo kuba ari twebwe turi kuza gushimuta abanyayuganda ariko ibi ngibi General Muhoozi Kainerugaba yamaze gutangaza ko amakuru akesha indege y'ubutasi ya drone yiriwe mu kirere cyo hafi aho ngaho aho ibyo byabereye yatangaje ko amakuru afite atariho ivumbi ndetse atanga agasopo ko ibi ntibikomera biri buze kuba byagenda nabi. Ntabwo ibintu biri kurangirira aha ngaha rero gusa ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera Leta zunze ubumwe na Kisekedi bari kurebana bate aha ngaha hari umugambi ngiye kukubwira mu minsi yashize bashyizeho gahunda Kisekedi yakoze deal na Donald Trump bakora deal yo gushinga umutwe witwara gisirikare uzajya urinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ntabwo byaje kurangira gutyo ahubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo Kisekedi yereka amahanga n'abanyarwanda n'abandi bose karenze anatwika afata wa mugambi bakoranye na Trump awushyira ahagaragara aravuga ati twebwe twamaze gushyiraho umutwe witwara gisirikare uzarinda ibirombe 23 by'amabuye y'agaciro kandi iyi ni diro yacu nande na Repubulika na Leta zunze ubumwe za Amerika na Donald Trump. Donald Trump akimara kubyumva abicishije mu munyamabanga we aravuga ati ibyo ngibyo twe ntitwigeze tubikorana namwe twebwe ntidutera inkunga umutwe w'iterabwoba cyangwa se witwara gisirikare ati turabiyamye mudukure mu majwi twebwe nta mikoranire dufitanye mushakira ahandi ntago turi kumwe ngaho tekereza. Ibi byateje urujijo abantu barumirwa. Donald Trump cyangwa se n'ibindi bihugu biba bikomeye ntabwo biba bishaka kugira ngo nimugire na deal y'ubujura cyangwa se y'ubusambo nk'iyi ngiyi uyishyira ahagaragara birashaka kugira ngo bibe ibintu by'ibanga ariko noneho Kisekedi we kugira yereka amahanga kanarenza akorana na Leta zunze ubumwe za Amerika yahise bitangaza bishyira ahagaragara birangira Amerika imwihenuheramo bwati uramenye ntitugukine ntitunagushaka ntitwigeze dukorana nawe. Ibi ngibi rero nanone ndongera nkubwire nti nubwo tukiri hano hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka nkubwire nti ese iyi ntambara iri kubera hakurya iri kugenda ite? Intambara yamaze gufata indi ntera. General Sultan Makenga yamaze kwiyemeza gufata umujyi wa Uvira nyuma y'uko bari barawuvuyemo mu minsi ishize bakaba bari kwegeranya amakuru yo kuwukikiza no kuwushakamo amakuru ahagije y'iperereza ubu bamaze kuwukikiza noneho batangiye kuwinjiramo ndetse bivugwa ko mu kanya gato turaba twumva indi nkuru ivuga ngo umujyi wa Uvira bongeye kuwisubiza kubera ko bari bamaze iminsi begeranya amakuru y'ubutasi barawukikiza ubu ngubu bamaze kuwinjiramo batangiye kuwushotora batangiye kuwinjiramo. Aha ngaha si gutyo gusa ariko nanone tubibutse ko Zambia yamaze kwiyongera mu bihugu biri kurwanira hano hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Tanzania iriyo nyuma y'uko Angola iriyo nyuma y'uko South Africa iriyo nyuma y'uko Abarundi bariyo ubu noneho Zambia nayo yamaze kuba yinjirayo. Zambia nayo yinjiyeyo ibihugu byose byamaze kwinjira mu ntambara. Iyi ntambara niramuka irashe mu Rwanda noneho niba Abarundi bagiye kurasa mu Rwanda noneho iyi ntambara iba intambara y'akarere irahita iba intambara ikomeye cyane intambara itazigera igira igarurirwa. Wakibateze ese dore Zambia ntiyari isanzwe muri iyi ntambara noneho yayijemo Abazambia n'ubwa mbere binjiye muri iyi ntambara ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari hasanzwe Angola, hari hasanzwe South Africa, ibyo byari bizwi. Hari hasanzwe haba Tanzania, ibyo byari bizwi. Ubwo rero urumva ko iyi ntambara iri kugenda irushaho kugenda yongera ubukana ariko nubwo yongera ubukana M23 iravansa irigira imbere irafata ibihugu irafata ibice byinshi bigiye bitandukanye irigira imbere irafata ahantu hagiye hatandukanye irahavansa. Tukiri aha ngaha tukivuga wenda izi ngabo zo muri ibi bihugu byo muri Afurika byo muri East Africa bya hano muri Afurika muri aka karere kacu ntabwo nagera nto kubwiye ukuntu Abarundi ejo bundi bakoze amabara Abarundi bakoze amabara adasanzwe
bohereje imbonerakure. Imbonerakure ziragenda zirarambuka zijya muri Tanzania, zinjirira inkambi y'Abarundi iriyo, zica Abarundi bahungiye muri iyo nkambi, zirabagandagura, zirabica. Imbonerakure ejo zakoze amabara, bazishinja kuba ziri gukorana n'abanzi bagiye bari hanze y'igihugu. Abo bishwe baragandagurwa. Ni ibintu biteye ubwoba. Ubwicanyi muri aka karere bwafashe urundi rwego. Mu by'ukuri rero biragoranye, amakuru ni menshi. Mukandongera mbageza andi makuru ari kuvugwa hano mu karere ndetse no hanze yako. Reka nkusabe kugira ngo niba utarakora subscribe ni ukurikoraho kugira ngo dutere inkunga, kandi niba nanone wumvishe ikiganiro kigushimiye cyangwa se aya makuru yashimye, kora kuri like, ubundi urushaho kugenda udutera inkunga, turushaho kugenda dutera imbere. Ni ukuri bugize neza cyane. Reka mbashimire mwese tubana umunsi ku munsi. Njye nari Madison kugeza aya makuru. Imana ikomeze kuba umugisha, Imana ikomeze kubagirira neza cyane, Imana ikomeze gusubiza aho mukura. Ndabashimiye, Imana ikomeze kubaba hafi.